дар шароити ҷаҳони муосир ки рушди босуръати илму техника ва технологияҳои нав талаботи бозори меҳнатро пайваста тағйир медиҳад, омӯзиши касбу ҳунар ба яке аз масъалаҳои муҳим ва афзалиятнок табдил ёфтааст. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамеша таъкид менамоянд, ки ҷавонон ва тамоми шаҳрвандон бояд соҳиби касбу ҳунар гардида, забонҳои хориҷӣ ва технологияҳои муосирро аз худ намоянд, зеро танҳо шахси соҳибкасб метавонад дар ҷомеа мавқеи арзанда пайдо намуда, зиндагии шоистаро таъмин созад. бо мақсади татбиқи сиёсати давлатии шуғли аҳолӣ ва дастгирии шаҳрвандон дар роҳи соҳибкасб гардидан, корхонаи воҳиди давлатии маркази таълимии шаҳри Хуҷанд фаъолияти пурсамарро ба роҳ мондааст. имрӯз ин муассиса барои омӯзиш, бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси шаҳрвандон шароити мусоид фароҳам оварда, садҳо нафар ҷавонон ва сокинони касбу кори гуногунро ба курсҳои гуногуни касбомӯзӣ ҷалб намудааст. нафароне ки айни ҳол дар таътили тобистона ҳастанд, вақте ки ба мо муроҷиат мекунанду касб меомӯзанд, онҳо вақти худро бекор сарф намекунанд. баъд аз оне ки онҳо касб меомӯзанд, масалан нафароне ки дар инҷо мана касби машоти меомӯзанд, ё ки нафароне ки курсҳои қаннодии моро хатм мекунанд, метавонанд берун аз соатҳои донишҷӯишон бо ҳамин кор машғул шаванд ва маблағи муайянеро ба даст оваранд. марказ дорои симхонаҳои муҷаҳҳаз, устохонаҳои таълимии истеҳсолӣ ва кабинетҳои омӯзишӣ буда, дар онҳо таълимгирандагон донишҳои назариявӣ ва ҳам малакаҳои амалиро аз худ мекунанд. дар баробари омӯзиши касбҳои гуногун шаҳрвандон имконият доранд забонҳои русӣ, англисӣ, кореягӣ ва олмониро омӯзанд, ки ин барои рақобатпазир гардидани онҳо дар бозори меҳнат аҳамияти калон дорад. айни замон марказ аз рӯи 33 номгӯи касбу ҳунар ва забонҳои хориҷӣ омӯзиш гузаронида, касбҳои серталаб аз ҷумла дузандагӣ, ошпазӣ, қаннодӣ, кафшергарӣ, барқчигӣ, муҳосибӣ, омӯзиши технологияҳои иттилоотӣ, таъмири таҷҳизоти рӯзгор ва дигар ихтисосҳоро меомӯзонад. интихоби васеъи касбҳо ба шаҳрвандон имкон медиҳад, ки мувофиқи шавқу завқ ва талаботи бозори меҳнат ихтисоси дилхоҳи худро интихоб ва аз худ намоянд. синфи нӯро хатм кардам. имрӯз рӯзи севим аст ки пухтани кулчаққандро ёд гирифта истодаем. мехоҳам дигар духтарҳоям ба маркази таълимӣ биёянд ва пухтупазро омӯзанд. бо фаро расидани мавсими таътили тобистона шумораи хоҳишмандон барои омӯзиши касбу ҳунар бештар мегардад. ҷавонон хатмкунандагони муассисаҳои таълимӣ, донишҷӯён, занони хонашин ва шаҳрвандони бекор барои соҳибкасб шудан ба марказ муроҷиат намуда, касбҳои писандидаи худро аз худ менамоянд, зеро омӯзиши касбу ҳунар ва забонҳои хориҷӣ метавонад ба пайдо намудани ҷойи кори мусоид ва беҳбуди шароити зиндагӣ табдил ёбад. дар таътили тобистонаи худ ҷавонон метавонанд ба ин ҷо оянд тариқи ройгон ва ё худмаблағгузорӣ омда дар ин ҷо хонанд ва вақте ки онҳо хонда ин курсҳои моро хатм мекунанд, баъд шаҳодатномаи тахассусӣ дода мешавад, ки на танҳо дар доираи ҷумҳурии Тоҷикистон, балки дар арсаи байналмилалӣ ҳам эътироф дорад. طبق اطلاع در 5 ماه اول سال جاری صدها نفر شهروندان توسط برنامه دولتی مساعدت به شغل اهالی و کورس‌های کسب آموزی فرا گرفته شدند. همزمان برای شهروندانی که تجربه کاری دارند ولی حجت رسمی تصدیق کننده ملکه کسبی ندارند، امکانیت شهادتنامه کنانی ملکه‌های کسبی مهیا گردیده است. این اقدام به آنها امکان می‌دهد صاحب حجت نمونه دولتی گردند و امکانیت‌های خود را در بازار مهنت وسع نمایند. درس من تمام شده است و من تصمیم گرفتم که به مرکز تعلیمی شهر خوجند که در اینجا از روی یک چند نمودی کسب دخترها تحصیل کرده ایستادند و کسب دوزندگی که با من خیلی معقول بود، من خواستم که در وقتهای خالگی خود کسب خودم را ادامه دهم و طول 1 ماه می شود که من در مرکز تعلیمی شهر خوجند تحصیل کرده ایستادم. در اینجا ما از روی بریدن و دوختن لباس‌های اروپایی، لباس‌های بچگانه و لباس‌های تاجیکی را به ما یاد داده ایستادند. توجه دولت و حکومت مملکت به رشد ساحه کسب آموزی سال از سال بیشتر گردیده. مرکزهای تعلیمی با تجهیزات زمانوی تامین می‌شوند. این تدبیرها با بلند برداشتن سطح دانش و مهارت کسبی اهالی، کاهش دادن سطح بیکاری و آماده نمودن متخصصان رقابت‌پذیر مساعدت می‌نماید. واقعا کسب آموزی سرمایه‌گذاری به آینده خوش میباشد. هر نفری که صاحب کسب و هنر می‌گردد، امکانیت‌های بیشتر برای دریافت جای کاری مناسب، تأسیس فعالیت صاحبکاری و تامین زندگی ارزنده را پیدا می‌کند. از این رو استفاده ثمرناک امکانیت‌های موجوده و آموزش کسب و هنرهای معاصر امروز برای هر یک شهروند کشور، خاصه جوانان اهمیت مخصوص دارد.